Tarik 14 dwe mar ariyo higa ka higa, piny ngima dhialo odiechieng' hera kata Valentine's Day, kama jogo moherore nyiso kit hera mantiere kindgi e yore mopogore opogore. Jogo manigi johera magi kawuono ng'iewo mafua kaachiel bende gichiwo mich mamoko mar nyiso kit hera mantiere e kindgi, ka johala mauso maua bende omanore kod maua kido mopogore kaachiel kod mwandu mamoko marakwar ma ng'ato nyalo ng'iewo ne jaherane. E seche ma piny mangima ingo odiechieng' hera, rowere ojiw mondo obed motang' e kinde ma ginyiso hera, kendo gine ni gitiyo gi rabo yunga e seche ma gibede achiel gi joheragi. Siku ya wapendanao, yale yote yanahusika, pia kunahusika hata mambo ya ngono, kunahusika mambo ya kwa sababu kupendana ni kupendana tu. Kwa hivyo lazima hata wakipendana wawe na hiyo fahamu ya kuwa kuwa fahamu na hiyo kuwa responsible, ndio wajikinge, wasipate ukimwi, wasipate mimba, wasipate haya mambo yote, kwa sababu pia tuko na kesho. Na hao vijana ndio viongozi wa kesho, ndio madaktari, ndio wazazi, ndio wahubiri, ndio wako, kazi zote ziko hapa. Kwa hivyo hatutaki wadhulumiwe na haya mambo, na hatutaki kesho yake baada ya hii siku ya wapendanao tukue na kilio. Message ambayo tunajaribu kupitisha na haswa inalingana na theme ni vibes, ni safe, so that young people watumie hizi condoms waweze kujiprotect, ndio wasipate HIV na pia wasipate unintended pregnancy.